Pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep. Nodi i novi taksi. Dobar dan. Dora. Dobar dan. Maria Božja! Joj. Como és patito? Nada, drogo. Imam, es cocaína, mi malo. Я такого делаю. Alegria, Adio. Adio, Čaronka. Nu. Ok. Poclito bom, ce все в реду. Ui! Ta barba se luči. Stał je 8.000 euro. Am pa nič ne deluje. O, kmalu bo ura 12. Gdje bem ti školona? Ej, kam pa ti greš? Рeci ga govorit za taču. Ja. Ej, ti budala, jaz grem na taksi, imam vsaj dovolj denara, zato ti pa še za burek nimaš, ja. Adio. Kako me je pa zdaj zabil? Jaz sem tako žalost. Pozdravljen, Dodi, me pelaš? Ja, sveta. Kaj to bilo 500 evrov. What the fuck? Jaz je toliko denara. Daj mi polovico, daj popustno. Saj bo samo 2 ovinka v stran. Ja, okej, to bo malo popustno. Pa gremo, ajde, vsed se sem. Pa pozabi, na zicih imam še malo od pomarančnega soka. Poň. Nisem vedela, da si še tako otroči. Pa vseeno bom prišel. Poreden, še vedno ješ v avtu. Naj ti nekaj povem, da si ti taki packar velike, ki samo masno služi. Adio. Ej, Rodi. Bir, sedaj ne zapadala. Pridi. Kako sta privlačna zelo, ampak jaz imam rad take kosmate ljudi. Adio, zabiteš. Kako si pa ti neumen? Še opica je bolj patejša od tebe. Pa ne me zabijaj tu. Prid sem, raž sem. Imam boljši, bolj ceneje. Okej. Raži se vožim s cenejšimi. Ja. Jo, pa tam 500 evrov zračuna mi da pa 10 centov, ja. Boma služila denar? Ja, seveda ga boma. In mi ja bo se šlang, boma prebrala ceno vojsk ljudi. Da bo še korosi. Ja, 10 centov na osebo, to bo bilo fejs veliko. Ja, bo. Za burek. Gremo ukradit avto. Čuvaja ma jebem Rottweileri tam, kam da ti dva. Imam puško s seboj. Ta stara kripa. Sta je udobna. Monak si spušča. Moram najti sren. Pa podnodi se do vjelnice, bo ga zadušil.
Joj, pridi avtomobilček, se zafurman ruto, pa gdje se malo važit, kako avto zavrmam. Ali žgi. O, kak pa gre ta počasi ta avtoček. Ujojoj, počasi gre. Rabim avtomehanika. Ja, bem nikaj riba. O, pa kde ga bo potegnilo. Drifta. Nekaj, no, Need for Speed je za driftanje na banoti. Double flip. Ko se pa greš ti mali? Ja pa oprostite, avto nekam gre počas. Še 10 let nisi star pa furaš avto. Ja, odvice, kvar bo vi 10, ne? Vsi čez 8 let bomo 18. Ja, no, Mislim, da si premladi za to kripo. Kaj se bo? Joj. Jaz v tem luknji in sedim. Mini, popravite. Ja, sej veš, da bo vrata grdel človeke. Jo, pridi. Ja, pridite, mi imamo zelo poceni, zdaj imamo 200 € na osebo. Niste primili 10 centov na osebo, vi grdi človeki. Ja, imeli smo pa ker nor tako služi in pelje budale kroki in dobi za eno avto denarja, pričaš ti k nam. Okej. No, di pa kaj si se tako pelo, ne smeš se tako fejst pelati. Ja pa nisem vejo, nisem vejo. Zdaj pa imaš samo eno pravilo, zgini ga vun ali pa tebe jaz zginem noter. Jo. Prvo se nauči slovnice, potem pa se bomo dalje pogovarjala. Lahko da je tisti škrat. Škrat! No pridi nodi vun. Juhu! Tako, Nodi, vse bomo poredila midva tukaj. To je droga! Zelo dobro. Malo se ti meša. Ampak avto se, ne? Ker je se dober voznik. Ja, ampak nažalost si mu dal drogo. Nič takega ni. Vsak naredi napako do konca življenja. Pač potem celo življenje obžaluje. Wow, nisem vedel. No, zdaj pa boš ti ki... Imam idejo. Dava vam 1000 € v gotovini, če me ven spustite. Je to res? No? Ja, res je. Rabim denar. Zadnje sem porabil za sladoled na koncu ulice. Imam jaz nekaj gnara tukaj. Voila. Antidroga. Zdaj pa zabiteš, imamo veliko denarja. Ujo, babu, joka da zvleče. In tako sta se škrata ubila. Konec.